E zimbala kwesusi akina dawati limotala la sweke la poso lango oko tinzeti kukuruti mbusa kusandoni baluse nandoni omana zuni gango nala na yati akota sangoti ti lakwi akota kambati sangoti tongana sola inga kitonda ta sanguni na molongo na kodo seti be Afrika eke wainda kubu sindu kusalti benek basusi eke ba teneti lekengo alegi na akota gbagbara na kodo seti be Afrika pakara Alain Solos Demonso dutinandoti mini kapati pikango patarabiri tonga so na la susi eke a mokonzi ala so asorala na ndoti kundu susi eke bateneti akusala tile kengo alegi so tene groupe lege ingénierie nga ndaji kapati mingo tereso eke titena la buli chala na ndoti akode ndenge na ndege ti zango na sese pialo susi abateneti le kengo lege so ake tondani na batati bambari na ipi nga na bria tinga tene njuni na ndoti kapati mingo tere ti langoti biri ti mokonzi kubuti ndo kusali beni biaso abateneti le kengo lege nga na agbara na koro seti be Afrika majorin gongo ngana ken privali kundu adutina bageni ndali tali moti koro seti be Afrika kapa tipikango patarasu abumbi amokunzi akota zuchikodo ngana awa badalezo su eikinachi kete kodo chi bombari ipinga na bria akititene ala pika patara kozoni nando akusala chile kerengo lege chi yachi gbata chi bombari ipi Buyanga na akete alegisu eikina yani so eikilekereni kilometre balako na yachi batachi bombari kilometre oku na yachi kodosisi chi ipinga na kilometre mbasambala na yachi kodosisi chi bria si le solo ekimokunzi chi service na ndokusala chi lege ingénierie longa ko lofanga na yi kapachu kusala so alekebu ande chi sara na yachi batachi bombari ipinga na bria. Il y a un ministre a convoqué un député qui a coûté Kodoso Mambari, dans la gare et dans la épique à Patra, il fallait la liaison aussi, il doit dire ça. Je crois que mon à quelques kilomètres, à varier, à ville tout ça là que l'on a tel que ville de Mambari, il a 10 km là, ville de Ipi, il a aussi 5 km et puis Biti, il a 7 km. Donc, en ligue, tu as ville niso, il a ira à député à côté de fanala. Si à la canne méditerranée, ou à la canne méditerranée, et changer na yani, à ligue, nous sommes dans un quartier, tu as tu vas barrer, ou à tu ipi ou bria. Tu as la salle en donné, c'est les crédits, et continuer et commencer la Wainda chukubu chindo kwa so abatene chi lekerengo lege sologana igi chi bilegbiani loike fanei akota tene so abagigi na ngwe chi pikango patarasu. Donc avant ton équipe ça dans le terrain, il faut les osso à car représentant qui peuple, qui population, il faut les inga. C'est un là bas équipe ton so qui les jassane na bambari. Inga que équipe soit gâte un type pialo. Donc pialo tu les so une fois étude na Saraway. Les pensées que passent dans la phase de réalisation. Et donc, quand on est là, on a dit que mon petit côté sur le gars, tant qu'à mon étude, il faut mon étude, non, c'est mon passage à l'église. Donc, mes pensées rapidement, là, tu as un goût sur le gars, un goût, c'est un goût, les pensées, puis à l'eau, ça va dire. Si ifana ala so kapachi tambula chi kusala so ke bagigi andegi na lango osio chinze so ke da chigwe chitombela na awa be Afrika so ke nambege ka kojo chitene akapachi kusala ni atondani. Singila mingi na la majorine ngana pre na priva ken ligundal chasango ikuna bageti begwa tifana la somo kozigbatati bageti begwa swake pakara Jean de Dieu Dangula na teretulo ala susi ke sara kusala la bageni kanga na amokonzi dutifadina lango tilaso na tongondati lekengombini fini kando tikangoye wala gara tikangoye na bageti kando suseke na yati kete kodo komandati begwa nila ndati kapaswa ketite mboko na demati amulingeji kodo sweke na bageni ka sola yeti tenala waramini njuni ndoti de abuzeti ala nandoni divine keke senga na machiterance ngoya dutifadina tereti kapati matangani ala kefani tongane si kapaso atambula.
na pikuti gbati adema tia wa be Afrika timbagi ti begwa ngoro gbati be Afrika tondati warambeni londo ndaliti lekerongo fini gara na awa be Afrika so si tongo ndati akusala ni fade alutina ndo akusala ti pakango legeso aluna ndo kota balabala ti peka du si goina ya ti fini gara so nga tonga na esi ala limbi ti mu amakaso aike na popoti fini gara so nga na wabe Afrika so aike ndugu na tereni betna ngami ni tentera ngaktenti marché begwa akambeni yeso agubetia kota zu begwa commencer na monsieur le maire na sous-préfet président de la république na ngurubia simbi wa badalezo donc la sobetia kana ngia tentona tena imujendo itefade que les garaso il pensait à zama atangi andangondo mais là sur le lancement officiel tia travaux ti marché ti begwa donc betna kana ngami ala kwa ka témoin ala ngatene c'est aketi état la ka wati c'est même quand dotizo même il pensait na légitime mango terrain ngada et yeso uratne puissance publique et puis expropriation pour code du public ko ngada même il pensait gouvernement à matériel na watandoni ti asigna grandeti et à watandoni ko yeda là so gouvernement aga installé gara na ndoniso même il pensait à ça Singapour fada que sans de compensation na azotinso bazak mola benin doande titre ala ko il pensait à dégager gala titre zigile titre na chantier ti gana chantier na machine ali donc à kota kwa la il pensait mine kete ya keta kiosque là pour soumis ambassade ngamen sourire itotu aragara parce que ala tugina ngati lege akutukutu ka gande ake kindala agana kwala na ti sewa agana kwala na ti commune agana kwala na ti kodro ndi penser tongo mbera ndi aketene i pendia amlingi ti begwa ala kite na ngati lege ala kiri aga tugina ti marché ça li petit na siri ala nga tongo ndati kwa kingangu ndi penser ton marché njoni fate ke tombera na ala ka mande yanga ti gati kodro yanga ta kota zu kodro tala kiri aga tugina ti marché na siri ça li ka kungachala ngweso amupasa na lusulu ke mukonzi batati begwa ti fa bibeti lo nando ti kota kapati akusala so odoti nando na giteni tingia sana beti aba biati ko dra commencer ti tene so kete et ton ti so atene lo tene kalugo sara ala ba sarango ni la na leti na la kwala kata sa to kwa machine ga zoso aba tene nando ti tenti ndia kwala kana gonda ti négociation na famille ti zana fe ala kwela gati kite ton na timote kusala ni la mo ba kwa na commencer ti na ibaso lekerengo fini garaso aike mupasa na ngo biati kanga lege na kango ye na ndo ti kota lege ti pekadu so awa dingo buze aike kam si aike na lege ni pepe la kwe na legeti ya kota sangoti langu oko tinzeti kukuru tinguswe keda aduti fademini kota kapa ndali chala susi ke awa manango yesu aba teneti nzene kusala ti kamputa ngana IT afini a senda kode so atene intelligence artificielle ke kundu susi ke ba teneti fangoye na legeti afini aicha senda kode si alekere kapani matangani fada tambla na mbageti ndukusala ni so ke na tikbavaka otati batati bongi si kapati matanga so atamana bemengo ndotilo sule ke mokonzi ti kundu sabate ntifangoye na la susi akemandai na ndoti afina ita senda kode junior kaya vienne Martial Bofo ngana Rolin meilleur mande kuzu adutimva ndali dalimoti kolo siti be Afrika matanga sosi a lekereni teneti kapati mandango ye na ndoti aiti banda tereo na ndoiti cha robo a kondani laso mandango yeso abateneti amasika sosi akefanala afini akode na ndoti aiti banda tere titene ala maisi kikireke alaga azuti lini teneti kikireke kapati matanga so atambula gina leti a baba na mama ngana la susi atisa la titena la juti na ati matanga so si na yati kapati matanga so iba amini anjati a ndara susi abonenge susi ala wara makanda chala ala lekereni tizangia na beti a gene sokosi atisa la na ati matanga ni nina sa injoni so igaga ngelo tinga ka maximum te ka ma faidi donc moi bini a ordinateur déjà mi ya baninga na table garantie igaji ala comment créer dossier comment à l'image pas quoi qu'on a utilisé une bandani peine il a niveau à terre minga bisa baté à un dossier programmation pour aïe quoi fallait message minante terrain il nous dit attaque comment ta voyer la vie il faut que à la fin de pas mais minga pe wa à une occasion mais message là c'est que les gens envoient il faut apprendre pas nila itene ayini kwe atambula fade gina yati siriri na yati mango terrain nga na yati ngia
alege tia sango susi abatene ti kwati kodro ti la poso ti lango ti la so ekala so ke sa kusala na mbage tindu kusala gbenik ba so ke batene ti a sango Akoda City Be Africa si agodana lango tila so tulungula azinde na ati kando ti dalimo ti Be Africa hake na lege ti bangondo ti poroso ti biati koro ti Be Africa wa fangombe ti konte fosar konj toadira ndani ya ketitene kanga lege na akpali ti azinde na yati agbata si atatene biani ala so ke sa kusala na bage tindu kusala vugango asango lo tongana zoko ti lekere ati kando ti dalimo sa limbi ti mu passa na ala so ke sa kusala ti tena sa kusala tala na yati njoni duti tinga tene njoni na nduti kapati Lungula ngwazi na lango tila suna bagi dalimo chikora City Be Africa ake Clotilde Diane Diber Ranga na Jospin BCC alekere asanguni ndali tala. Kusala ti kwati kodroso atambula na dasinga leti kodroti Be Africa abagigi na ligiti mungo yanga ti kotagbe ngbeso bateniti asango Evariste Ngamana solo tisa ala koso asa kusala na ndukwaso lekena nduni titene a tondati zingo azinde Sindo kusala koso ala sa kusala da limbisi tene adutin Johnny tene ti seni ti ala. Akinangera besi yambala sona ti baba ti dalimo ti Be Africa so ki tatara ti kodro ti amini amonge ti kodro wa kode kwa ti do kwa bele bia so batene ti vungango sango akia kuta ti kodro mo bala fa languna letala ala gaso ti Fabiani ala ye kodro sala na peko ti mongo yanga so si bele bia ti asango ti tene lakwe imu jendo na la poso titene e ke lango e ke anzenzen kusala si gati tene sa kusala ndali chimango chindo kwa chi nambi bikongo mingi na ndo chala sosi ayeda na pekoti mungo jendo sosi berebia Evariste Gabanamu andaka chala sosi angba na peko e undala na ngere ngangu tongana ye kodro chala zasi ya londo tona menge chi baba ko mamako lako na laposo tongana undala titana agazi zende zasi ala sa kusala na vurbe mati kusala so ekisara kimbangati bia ti kodro loveni pepe ekisara ngati ngurubia ako pepe ekisara ngati kodro ti na tingweti kapa ti kwati kodro so ibaso la sasa kusala ndukwati bengba so abatene ti asango aga mingi ti sara kusala ni pepe ata na legi ti mungo yangati akotazo ti yati ando kwasu yeso aluti na ndo kiringo na tene ti inspecteur central na ngweti kusala so. Même à la batte, on a dit à 5 outils magasin. Ça quand un magasin c'est déjà la Bendiala. Si à Tangachazo a doit balendo, à Tangachazo on doit faire périr parce que accueillir ce biala ganani. Fafale so biati ko doit Burundi, Evariste Ndaishi Azanika Nangangu, Moso Mosarape, Uganda quoi amuzu Nangangu et puis Rwanda amuzu Nangangu. RCA biati a utilisé yo mabako sigo yeke. Mais son zone initiative là le goye quelque chose il fait périr il est salté il est caniveau il ngwa so natalango si ba ngwa fa data zo azo minga lango na gigia azo minga ke demana bébé awal tingwa agindalti so ambela za kedisa kwa siko droso to sa kwa siko so iso kwa ke dégager et puis texte ya yapo directeur de cabinet wa ministre d'état gamana muyanga et quoi iga izaiki so kwa saka so aiso kwa saka so ka important tant ko bela saka mo we mo sa ni tonne Sarango kusala ti kwati kodro adutile ya kona bango tia kotazo ti kodro tene ti sarango sabango ti seduti ngana ti seni na ti kodro ayeke ngambeni oko kapati tene akanga lege na azini sosi ya limsi tene agana kpali mingi na ndo seni tiazo na ndiati ando kusala ngana ti akodro. Tatene biani Jan Diber otongana ala susaka muzuva koswa kasar kusala baginto kusala biribi aswa batene ti asango londo tena lungula zende na kando ti dalimo ti kodo City Be Africa andaka ala susaka na baginto kusala biribi aswa batene ti batango anyama ngana sini ti anyama akala si adusina tereti beni so lo ake Amadou Bi Aliou ti lungula azende ngati sala anzenze kusala so tena mulege tatene biani ngana ala swa kasanga kusala na okondo kusala so tena ala sala kusala tala yamba Roselinda Payasa Blonde Bambe adutifade na bagenika.
ala so ke sala kusala na ndoko agbe so ke baten shi batango anyama alondo na ndapele so chitene agwena chi babachi ndoko agbe so mingi tonga so chitene ade apere so ke danga si azia zende so ke na chi babachi ndoko agbe so tonga so si ala so ke sala kusala kalim chi sala kusala na nege agbe so ke baten chi batango anyama longba pepe na peko na lege chi kusala so ke tonga so si lolondo lo dushina tere chi ala so ke sala kusala na ndoko agbe so si lo sala kusala chi zingo azende na chi gbapa chi ndoko agbe so waenda kubuso ke sala kusala na ndoko agbe so ke fateni na ina ndoni titene babati kodra muyanga wa amen litro ko ya datu mope kochul nila si ministre de l'élevage tisa personnel team ministère la ti AN2 la FINEC PAJ et puis aussi amen so a ti kombeti na mbegeti Côte d'Ivoire titene lasso du artere ki na yati babati ministère isar kusala ti kodra minga titene ndo so simo sar kusala da ki propre après no riskiti wara kobela ila si ba de pinta preso di gagbani titene isara kusala so batene so biatu kontrol onda la titene mingi kontrol ko asara samedi so igagi i dendo et puis que la betu mundiaka ikiri gaso c'est comme si la samedi so isara kusala ila si ministre tene comme babati ni économique il faut nous samedi c'est titene unitoye la so mobile sara igala ben aussi titena satene a dû te placer à côté que nous tout la gigi titena la so sara na unji sinduna que propre le bac que propre et puis quand elle a été batati AN2 la batati FINEC ou la Sega nous la mine de ceci penser que agenda damingi et ça pour ça la colloque na ichi fanala so akusa chikwa chikodo so ayeke gwe andene achi ambina ndokwa so ayeke na beti ndokwa gbe ati batango anyama la kwena legeti sangu ti opération kwa tikodo ndo dalimo tikodo seti be Afrika kendu kusalti beni biasosi abateneti lekengo yati kodro ngana lekengo adana kodo seti be Afrika mbilimili so ke beni biani Hassan Buba Ali ngana la koso asara kusala na mbagenika si ala godalangu tilaso tetene alungula azende na yati akando ti ala mbilimili kapaswa tambla na bageti bavaka ako ti batati bongi Majorin Gongo Yannick Gobenam ndaliti asango Heke na kujumbunga chila poso chi lango ako tinze su ike dasi bilik biasu abatene chi lekerengo ya chikodo Hassan Buba na awa kusala chilo na akumba kusala na maboko bale pel ratonga na buwet si ala goda chi zi azende na yachi mbege ndo sarango asamba so a irini mbege brasserie so aike na be bata aike na ngia nzerengo teresi awa kusala so alondo chi zi azende so na lege chi ngondo chi biachi kodo so aike professeur Faustin Akonj Touadera aike na peko chi kapa chi kusala so si isara lani na lango use chi yenga so a on aike tonga so si laso igati zi azende si zi ya chi a duso si tene aza yamba singu alingbi chi onjoni aike tene so asigigi na yenga chi losulo ike wainda kubu na ndo kusala so abatene chi lekengo ya chi kodo lani so si muza parti karana lundi so onso kota tuti kodro amuyanga na ministre de l'urbanisme son excellence Hassan Buba titendo tamala na tiviti bangiti bai so passé ya isinambeke ti telecel ibalani so ngo amundo tilege kwe asigina zende titena durant na balime zende na wape ya taka kanani kwa kan ila laso ministre de l'urbanisme domo yanga titene sa pati kodro tisia zende na tia kan do soti ngua lingi déjà il est venu londo Nous tigati sarangoni na population soit que na tereti zone sur le mais ala inga on quoi londo ti sara pa des populations pour la réfugiés là so kwana ka kota mingi kwani aunda ti tene population kwe abum ko azada si lingi ti bona de teneti zende a teneti azokwe a teneti gouvernement pepe voilà na province voilà na bangi ti tene ala muna betala ko Dia souci potas du kodro azana sesa jusqu'à 10 heures londo izizende na titati na paso isar kwada na yacha ligue dans ce population na seni penjaso ala sarasi dereti la santé de na seni nanga yunda titana mboko na la souci na mutisan ke konso so ay patino ko bela ti ebola tinambin kodo azukwa ti seni
dan durna yi donc on a la santé tene ala mo to ko tene mo do ti ya ko sa ti undina sango susi abatene ti lungu ayeke na taketa bumbi susa kamunga mamboko na bangondo ti poro soti gba ti kodo ti be Afrika fo sar constatera angbanga na peko pepe si kundu so ke biletiro na ndo ti operation kwa ti kodro asaranga fade amina tambula ti kusala ti bembendo na ndo ti amina kando susi akwaso atambula fade dana liti kapani fade ayeke mokunzi kubu ti ndo kusali gba so abatene ti kamingo nganguna kete kodro susi ayeke Frederico Wagonda na tere tula kala so akabwa kode ndingi na ndingi susi ala tambula tite na bato ngana isi akapani atama lango tila so na tereta la fade akawa gusinga ti dalimo ti Koro City be Africa Erodis penguye ngana Ken Priva Likundu kangango lege na zende ti duchi njoni aikemeni kusala sosi zokwe alimbi ti mu tere ti loda ti duchi na seni ngbe na ye sosi gbia ti kodro azani na sese ayeke na ala poso oko si ya wa be Afrika ayeke sara kusala ti zingwa zende so na mungo maboko ti akota zo ti nguru gbia nga na abombi so si yeke mu maboko na akusala ti gbia ti kodro ti la poso so akusala ni atambula na ya ti ambeni ando mbri na so katel ti la kuanga so gbeyon gbia so abatene ti asinga me Roger Anjalandi na awa kusala ti lo agweda ti zia zende na ya ti gbagbani Malinga Biati Kodro a initié Kwati Kodro donc tous les samedis et week-ends et que sert à Kwati de nettoyer environnement ti propriété pardon. Donc yeni là donc en fait du coup nous que ça la négonanga là la suite qui et puis à quoi pour domingue ça mais donc actuellement il y a la Conga Guédit parce qu'il y a aussi un centre de formation qui là et puis accueillir aussi à Batia à Fina ingénieur à administrateur sur à la communauté ministère donc il pensait que au moment dit il aménager une donnée Guédit il permettra aussi à la condition là ça aussi quoi donc à peu près ni les gars là sur les gars qu'on ndokwa so abatene ti batangwa yama beyon gbiani Amadou Bi Aliou na azo ti gbe ti lo agwenga da ti zia zende na ya ti ndokwa so si ayeke na kota ndo ti kango ye ti kilomètre 5 si akusala ti zingwa zende atambula ka mbri na ndo ti kota balabala ti kuduku waenda kubu na ndokwa gbembia so abatene ti lekerango ya ti kodro ayeke fa peko ti akusala so atambula na laposo so laso isakwa na kilomètre 5 irwa gbatia salte so ayeke mingi kilomètre 5 so choisir lo parce que ayeke ge so la gbatia azo ayeke mingi et puis azo ayeke kaye mingi la e ga irwa salte ministre ti élevage lo leke gi ya ti gbagba ti lo mingi agbagba ti ministère ti élevage ake ngoiso ake gana ambo ti vaccinal amina yama ti vaccinal donc il faut asukula ndoni adu ti pendra wengba ti amina kobe l'Afrique ake na tertia yamani agona tertia zo apeso ake njoni mingi et là aussi meti bina metia centrafricaine na tiso mil santé atene choléra ake da Ebola ake na mbege ti Congo démocratique donc ayona ye mingi ape donc seni ake kuta ye mingi ngoiso de zoko ko lo siki na d'après salté so ake na devant ti datlo lozini et puis à ça on a que ba ici qui salté à la descendre à autour à la parce que seni la ça c'est la qui tambula Johnny donc à la aider na zingwa salté mi pensa que Johnny est mingi na mbeke ti sodeka itika ça qu'on a liti mamati ministre ti énergie sur le yida ti goti sukla ti sodeka inga maman ti mlingi asonso ala ke duti quoi et puis maman aye que mlingi lo ayon joningu il a le mois à collaborer lo mingi ala go bani se ala leke na yati sodeka ake ministre doit pika sa ko na litu e fana la so a kusala ti zingwa zende so a tambula na yati batati bongi singila mingi na la Erodis wangana privandali ti tambula tala fadena lango tila so ti bembendo ti batonga na esi opération kwa ti kodro atambula na gbegbata ti bongi la kwena lege ti asango ti ko jun kwete ni kanga ta sango ti ayeke ndu kusala ti gbene gba so abatene ti mungo mboko na la so ye ti ngangu ake sinala ngana tene ti lengo songo na Koro City be Afrika sangala kwa ti tena pusunduru na tere cha mulenge ti kodo so si ngunduzu apika ngangu si amu adatala si ala krista akumbatala na lango tila so la poso lango kwa tinze ti kukuru ti ngusu eke dana pe koti be kombite ayeke amulingi ti kodo so ayeke na mbage ti gbavaka omana ti gbata ti bongisi awara mungo mamboko ti ndo kusala ti gbene gbia na lege ti amini agbakuru ndende so alingbe ti tene amu mamboko na ala na ya ti dutingo ti ala eke zilege na ala ti tene ala mape koti asangoni
aikala susi akpali tingu abuba akando swala eke langoda so asorala nati avaka mbasambala so eke nati bavaka omanati batati bongi si awara amungu mamboko na ligi tiamina bakuru swali muti mamboko na ala na yati akpali swala eke da dati kapati mungu mamboko so eke tipusunduru na tereta mulingi tikodo susi ayiti ala kwe abuba tunga la sola bala so akati 6e arrondissement nguso wa moita amena ke dakite datala ala gwalango na tangungu ala gwalango na ndotia mbatala asakasi imua de matala ni gwani na kota zo si la sola ba kitwaga et nombre de sola gagi kosa en même presque 150 na 6e arrondissement avakaso si inondation gada mingi mo ke wa vakati manjoto mo wa vakati singisa mo wa vakati modwa mo wa vakati mbosoro mo wa aussi petene 5 et mo wa aussi sapeke 1 ala ba tout ala sola gaso akala so si condition ça ni aketa vraiment ngangu ninga gina population tena la kwanga aussi il faut letsa la tenga aketa zende so que tout kuna yatia kanivo so il faut la zalegeni parce que ni la gana ikpale so pangana tiso si ala yamba abakuru so na ngana be kapaso aiketa tene bien ni mini ungo pupu si agana yati amulingeti kodoso ya kwa keso amini mungo mamboko nga alimbiti tena gati munga mamboko na na dutingoti ala na héritier monsieur le maire ti 6e arrondissement na héritier a conseiller ti 6e arrondissement et kozoni ti tene keri singila mingi na ministre ti action humanitaire parce que lomba na pekwa pe tongana a palais eketi iba intronisation ti mungo na e mbatati kusala so a passé juste na moment so ngu a commencé typique en date batati ti 6e arrondissement passi tingu ti inondation passi eke mingi da tongana fada eke na tonti buru peut-être sar fada kusala mingi même madame Angana pekwa pe lumune maboko atati so ngu apika inondation eke da lo penduru na sinistreti eso gasi beti yake so mnengeti so lo grisa yape na yata eti angangu so ake sinayi lo gilegeti tene lo ganduru na tereti ya itachilo ama machilo merci mingi teti so lo dabechilo na iti tene iwara kete eti maboko chilo iwara na izangu atana yani inyo aitenti merci ngati beti yake titene lo duti la ko nduru na tukana lo matene pale asina yati beni vacances si de makeda lo ganduru na mbageti titelo ya pupasi ni na tereti kirkete na pekote fanala na tongondati ango tipika ngoti munduzu na kodo sitibe Afrika asala simingi tiamina mulingi chikodo so ekena mbongo tibatati bongi awara akbali mingi so adatala gana kumbatala kwe abuba si benigwa so ke batenti mboko na la suiti ngangu wasinala Josani na bema kasui anzipepe timbala koti tokwa ala susi akamuzu vokotiro pusunduru na tereta mulingiti kodo so timu mboko na ala na chakpali so ale ekeda tatene biani ke ginandoti sango timungo mboko na ala sosi ngunduzu muakando tala na bagiti bavaka umana tigbata tibongi seke kanga yangati a sangoti tiangati kodo na languti la so lapo so lango oko tinze tikukuru chungusu ekeda ale ke fade mingi na gbata tibongi na takete kodo wana kodo wande so la ida titene alaba ala manga pekota sangoni yako keso ala ngbanzuni la kolando dalimo chikodo siti be Afrika tongana zapaida ikiwara tena ya tamina langu so akiga singila mingi